Zawuze mudumisa. Uthixo ngawuphakanyiswa yena yedwa engathutywa nganto mama. Umphakamiseni wena Thixo ulungile. Usiva kabuhlungu ngenanto yotya. Uthi wena Thixo igama lakho malibongwe. Ngoba ezinasenzi usuke kuThixo. Uthatha iyo Bhayibheli ethetha uthi inkosi nguwe bulimekile. Ikwanguwe manje othathile. Kwathi igama lakho malibongwe. Ngabantu aba-understand uThixo. Ukwethu noThixo udala wakho wathi. Jesus. Sadlulisa nje lo myalezo mabhusho namhlanje sathi kwedumisa athandi ngazungenzeke empilweni yakho mntana dumisa kwawena dumisa izinto ziphethe abazali bakho bexabana bodwa kodwa sidumisa umphansi phezulu kowena bathi dumisa ekhaya yengumzi wamaxhwele abuhamba bagqirha ekhaya bathi ngandokholwa ngamazi uThixo na-understanda yena wekwaka ngomnye umbuzo waphaka akekho njengawe akekho fana nawe indoda yamadoda ithi sehlala sobukhosi ibume ngoba evidumiso ingathi ngiyabona mangubhishophu esenza uthi bethulisa amadoda amakhulu aGabriel ingelo sesulu bathi mani manansi indumisa isinuka ekhrizele ezantsi isusa kungehlalweni ngoba ilivumele mnandi indumiso athi sukani mani dala ndinivale ngemani woho kanetsala endabeni amen uThixo athumele ingelosi bathanga nomphahlo mama namanje usendumise mnandi yayivala lithesibilini sakho bayaphakamisa zehle ingelosi ziphahla ngoba kunyikima isiseko ngendumiso ngabe yadumisa kusini dumisa kule meko kubi yayibona le meko yabuhlungu yayibona le meko yayinanga kwena ngizothi namhlanje worship God don't give up ayakhethelwa usuka kodwa worship God khona uThixo Jeremiah nimqule ndikuphendule dumisa haleluya sifuna ukukhupha abantu namhlanje ekhameleni likaJesu namandla abantu abakujele ngaphansi madoda abathi impilo yami ingcwatshe ivalelekile okanye amagudla athatha impilo yakho ayifaka phansi kwamanzi wafaka amahlathini dumisa uzalapha uzaphuma kanjani manje ungena Yesu wena uzamnceda ngubani uzamnceda ngubani kubona sakophulela esasikhiya esisilokhu impilo abantwana bakho esasikhiya esisilokhu impilo abantwana bakho baphelela emixilweni uzakwenza kanjani uyadunyiswa uzakwenza kanjani ungena Yesu umfundisi uHani uthetha ngezinto ekubethelelwa kwemizi ngebantwini abangakholwayo niyazazi ezinto ezithatha ezinyangeni lamafele wemfanele wabetha